Sibira kurungi umurebo wa Diary West omwazyogo nakwakira mu program omushaho hawe program ejine kuchibwaho kitongore echa National Medical Stores elizoba takwantuganira ahanshunge kwategenera pressure narishi hypertension omurimi rwabashaho kandi ejine ndwara ekirize kwata abantu abijana bakura kunkantoreba no mubantu abato akandi ndwara ejine bakwatara kimu wakare bakabajya pressure n'abantu bahango konka bwati n'abantu abakene bakwatwa ubuviro bomusibyo zitwine mu Dr. Sharif Mutabazi kandi aje kongera kutangaza aburiro ubu twakubasa kurebuka ngo twabwerinda kandi no kwegana uburetwa ki na no kumanye kubreta kandi cyo shitiyamba okubikinza. Dr. Sharif nakwakira musibyo zitu za Diary West TV nye nakira Olive bari kunyakira kandi abareba Diary TV nimbaramsya kandi kukuwagamanye Dr. Sharif Mutabazi medical director wa Microcho Medical Center Ushenyi. Dr. Nyirastanjira hari pressure na hypertension umuntu aburijo nacenga pressure nomo kugira ngo umuntu abayine nomo pressure y'umubiri ine kwanenganazo mbwenu pressure ningeshe mu karuma kace twita hypertension niki n'ekipimo ekyamaani ag'omutima guru kukozesa okusindika eshagama ekaraga omu mutima ekaraba omu misi ekagenda ekahika omu bicweka bitari 29 by'omubiri nk'okuhika omu bwongo okuza ow'ensigo okushumeka z'omu bigyere negirekera egisya eheshimye kuba neza kandi nekosa enkubito ninga maani hata maani ago nugo tukweta pressure ningashi hatu bayida buri muntu ayine pressure konka hata uburwire butukugambaho no pressure yatemba etashugaine ekaza mu rurengo rwa higuru konka nyewe tinde mu wa pressure konka nyine pressure yanje niwe ine yawo so hako umutima nubwo ngutambika ki ishagama ubugerekera mbwenu hati uburwire kubukwija hata umutima gubagwine ko samana ahabo kugira ngo umuhanda gwafunda ako umuhanda niki nemisi ekwiheshagama umutima ayota ekagitwara hata umuhanda go kuguru kufunda hata umutima gusindi kisamani mingi abo kuba akahanda kagira ki kafunda hata icyo kiretera agamana gayiyongera nuko kutemba kwa pressure mbwenu pressure nepumwa kurugira amana gumutima kwetaga kusindika eshagama korabo misi na nobwinje weshagama bwarabamo ubwinje weshagama tugweta stroke volume then ejo resistance ninga shamani agumutima gwinde kosa korabye shagama omisi tugeta total peripheral resistance ninga TPR so wakwata TPR ukateza stroke volume nofona pressure ate chonjo chwa cha pressure mbwenu hati pressure shogine neha normal blood pressure normal yabako bantu bacuma na rume rwabo konke ni pressure eshogine hati eine varo bibiri ahitweta systolic blood pressure na diastolic blood pressure ninga omubufunze ningeta pressure ya higuru na pressure ya hansi so pressure ya higuru ninga systolic blood pressure eshugeine niba netangira hari cyenda eza ahari igana 29 ejijo no pressure eshugeine ya higuru dene ya hansi niba netangira hari nkaga eza ahari chenana hatejo in pressure eshugeine hate bintu butandika kuchweka byatabuka hate tandika kutembamo hatarho indikweta nasare ya pressure ningashi pre-hypertension hata umuntu atakarwire pressure nabanza zo munasare
mwino ko mwana wakuza kushoma ishomero akabanza umukinda gatini akego okugamba ati venture akija akaza baby ninga akaza P1. So hariho pre-hypertension. Hati pre-hypertension iyo ejejo stage yo kubanza ibintu bikutandukira kucweka. Hati ejo umuntu nabaye ne pressure eje yahiguru eri igana 3 kuza hari igana 3.9. Ureba? Aha. Then eri mwija yeko bwahaca 8 uzakinana na 9. Hati ejo tujeta pre-hypertension. Ninga shabasha haba mubageta ngo na high normal. Ngo yatembamo konka ikirunomo. Konka ejon pre-hypertension. Now hati kuri kwija wara pressure ni hati uruwire bwenyine kugira ngo hati wahikayo umubugenyo bwa pressure. Wahikayo eyahiguru neba igana 80. Deneje hansi eba 9. Bareba? So then kurujuku yatemba nabwo tukugakati kugradinga. So igana 80 kugendera kimwe kuza ahari igana 5.9. Then 9 kuza 9.9. Hatejo neveri stage 2. Hypertension. Then pressure nebasa kukigana 6 yongereyo hatobwe neba yatanduka kuzo red zone yarengesereza. Hati kwe kurga hari igana 6 kwija kuza ahari igana 5.9. Ejo stage 2 eri yarga igana 80 kuza hari igana 5.9. Ejo stage 1. Then eje hanse ejo pressure kwe kurga hari igana ikaza igana 9. Ejo ni stage 2. Kurga hari 9 kuza 9.9 ni stage 1. Now heart pressure grade kucha y'umunonga yakabi munonga yitweta stage 3 stage ya kashatu. Hatejo umuntu nabaye pressure eje yahiguru no shange rigana 9 kuyengera abo mushanga 200. Then eje yahanse ejo nebe rigana 10 kwiyongerayo abo mushanga igana 3 igana 80. Hatogwe mbwenu na hika university ya pressure nariyo nakuba professor twatanzira munasa kwaza primary cyangwa secondary na yamara y'ibitabo byayo konka ikizubu cyo kugera ko kubimarayo wajaberera okujaguza nkubasa kuba mucufa cya Abraham. Turi kwirira kuzomuka humuro doctor. Twenda tumanye risk abantu bari ya risk yo kutunga pressure ya higuru angwa ni manga na pressure ya hansi ushaka pressure ya hansi na nebintu ebiru kututeka omukabi okutunga oburire bwa pressure. Heart pressure ni mitekweji ibiri. Hariho pressure etwita essential ningashi ekobetine ikintu ekiri obvious ekigiresere. Ejo pressure ne leto kwa abantu barukutura. Etwita primary hypertension. Then hariho pressure erikuba ine ekyagereta ekyabaha mubiri deriyo kije. Ejo ni tujeta secondary hypertension. When primary hypertension niyo pressure y'abantu bingi bakuba barwiri. Kandi ejo abantu abari myaka 5 garayiguru abantu bakira kwatwa pressure. Kandi pressure inaka kwatena no kurya na okukora. Hati ebyo kurya nibibasa kuzibara kurwara pressure
ninga shibi kuretere warwara pressure. Aha naho hatu wambuza ngo bahaba abakubasa kurwara pressure. Buri muntu wera nubasa kurwara pressure. Konka ari abantu abari ahortezio kucira abandi. Yes, so hati abantu abarkwasa kurwara pressure n'abantu abatari kurya bine kibaro. Ukurire ryo calculating mbwene. Aha. Nano kuriya kurimo calculating. Ayi baba. Nutekwa kubara ukurukurya. Yakanye n'umurya mpaka uhurire wiguta. Hati uruhanga kuyabya nahanga mu birwo umuntu akata hekibaro icyamani agende ku rwomo byo kurya. Buri zoba hati nyibona niwe. Tushemiye kuba nturya amani. Ibyo kurya mbwino ibkutamani agatari kuringe nkumezi 2. Amani ntugapima umukiro calories mwe nkuko kugira ngo noza kupima enyama mu kiro. Hatamani agakorwa mu byo kurya ntugapima umukiro calories. So umuntu nayitaga 2000 kilocalories per day. On average byo kurya ibitukurya. Then umuntu mukuru urukore mirimo y'ukakarukana. Nkabojo abakusibanwe korora bushobora gwa siminta za hardware. Ubwo nanayitaga 13 kilocalories per day. Abumba ry'ikomando. Abo kuba we nagashohoza. Wanyetegereza. Aha. Then abashija nubitaga amani mingi kukira abakazi. You know? So because ideal mushija nayitaga 2400 kilocalories. Umukazi ayitaga around 1800 but average re. Umuntu nayitaga 1200 now hati buzono burga. Hati kambanze nkoreke byo kurya biro obvious. Hati muhogo cyo kurebera muhogo wakwate kishate cya muhogo. Wachibaganisa ngo buntu bukwingana nihuririye nkoko. Akantu kamwako karimo kilocalories igana nshanju. Hati nchimanyisa ngo wawarye kishate cya muhogo ukacihe mu bushate buna ubuntu buno kwingana nihuriye nkoko. Nuko atigana nshanju uteza nguri ubuntu buna. Wareba hatu kitiza mu buntu buna almost no funa kilocalories ezikwingana because ine mirundi igana bena mushanje mirundena hatu no ezitubiri kinana so rushanje mushanje mirundena hatu kibanche manyisangu ekishate kimwe cya muhogo wihamuru kaga kinana. Hati katuje ngo uriya breakfast hari chance umuntu nabasa kurya bishate bitano bya muhogo kandi zicire nturyanki iyo tajya mu urye amana kashate kati nakujya washara mu buntu bukwinga nihuriye nkoko. So hati warya ebishate bitano ncobanche manyisa ngo warya kilocalories ezikurumba enkumina kozi mukaga mirundi 5 so hati ncobanche manyisa ngo warya nkenkumina har chance ya kandi obo wanyweho chai hati chikopo cha mate aro tukumira obushera mbobunga tampeko chikopo cha mate aga chai agaruma maize nchukeza kilocalories nshanju ni 5. Then amashunu abanyanta abaza kibuza ndaza kikasi n'imyanya ndije bakanyisente boto batamezi nibanywaga bakwita amashunu. Hata amashunu tampeko irimo kilocalories 205. Virana ni 5. Wanyetegereza mbwesha ahari chance ya umuntu nanywa ibikopo binga hibyamate ebere mnonga reka tubaze simbe hakata tubanze tuzeho kace umukahumuro tugaricira abayuwagamba na mnonga ubwo turkongera kushobora rero umuntu ebinte bikuteka amagarage omukabi okugira ubwiro bwo kushaka pressure ye yaza higuru ninga yazahanso rukutureba cyari western program umushaho wawe kandi nyine Dr. Sharif Mutabazi tugamba ahabwiro bwo kushaka pressure yatemba ninga pressure yashuma reka tsoka cyo mukahumuro ntugaruka otarga. Omagaragese
egi arihembere eri kutuhindura tukabeche kituri emberegi eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakuziro mbirungo ebruke hezo mbiri gukagaruka busya ukagira amani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Kayo mukahumuro karungi umurebo wa Tayari West program tushiri programu omushaho wawe umuhereza wawe ndi Olivia Kamsime kandi ne Dr. Sharif Mutabazi tugamba ahabwire obwa pressure okushanga ngo iri higuru narishi iri hansi termu mbera yayo narishi bakweta nomo pressure yo muntu ashemere kubaye ni turukuzo mukahumuro yanagamba namnunga emirire yitu okuryo kashanga tutakubara nacho basa kureta ho umuntu okuzo mukabi akokuza kushanga ngo pressure yawe yatemba ningashi yashuma. Dr. tugumze mwaho tukuzo mukahumuro tugambera okubare byo kuri hato umuntu yarya muhoko yarya bishate bitano yanyo cyayi amani twari ngo gako mu 10 kunka izuba ryo nayitaga 12 hatwa gitaho cya mushana yaryo buru umwate goburu urumukero karizigana nshanju eso atanarimi yatengaye umushaha arukuma kurye sana narye embumburi nebermu emyatena hati ayira eshabwe akacumateka amajuta akaramukero calories runana 16 mbweshesha bwigwarya bakoso bucumategunga oteza atujuza nachacha okay so hati koko gitaga mano shanga umuntu yarya umutwaro umwe n'icweka kana itaga enkomezi eriye nshaji yasigara kanana n'umusho umubiri nugujiteko mu kitara ekitara gwe bikira ahubwo gwashabura kandi kumanya nyensi cyeyini hatugubika kugira ngo nyensi ya ibyo kuriye ko birubura ukozese hate ekitara cyo mbiri niki ekitara cyo mbiri nugubika ibyo kuriye ibyo umuntende abantu abakumanya ubunyankore kubaye bagishuru mwana kubiko mu bitaramuka mu komintende tendo ribyo nuzimanye tendo zoburu ekitara cyo ni atende nibyo shaju fomo yo kuteka mu uburubo ukabagireberere babukoma hato bubika nkentende kutumu kitara hatentende ejo nibabye bishaju hati nebirgo fomo ya glucose bebishaju hati bishaju ebyo bigenda bizumukine imwe bizahahanda imwe bizahankomo imwe bizomu ebimwe bizomunda yemisi hato musiwe yeri nka pipe umusigweshagama ebishaje ibintu bihomo munda hacha manyiso musigwe gwa ibintu bingana guti enshaje takabiro ekitara kuchukuza mbo ati ziri intende bazuhomamo hato kafunda hato mutuma guyono gupamping umuhara kamwe ingana guti hato ngwingana guti hato preshigira ki etemba mbweno echo chimanyisa ki nchimanyisa ngo omuntu yanaryo bwire emirundi minjo mu izoba na nibyo kurya bire energy dense ebintu amani minji narwara pressure narya kabi yatako biturejure tunajya ngo umuntu muhogo muniye kurwaza pressure no yarya kubi ukugereza nawe yaryo kurya ebina amani make hati cabbage cyo kurebera esi yani ya cabbage irimo kilo calories 25
ata batu billion yo no baso butarisi yani akabenye ukikiza ukaje marone kosi y'amatama konkana wagihezaho uyo mukero karubiza Bernez abernita hati kimayisa ngo akashate ka muhogwa akakwingana n'ihuririye ngoko akarumigana nshanju wareba no yetaga esiyana za kabeji hihi nkamushanju munana kwinganana naka kantu ka muhogo kanta humuntu arkwasa kuri esiyana munana za kabeji na hato yiriho okuryo karenzya ekikwasa kureta pressure okunywa amaro icyo nkireta pressure okuryo umwonyo mu borenje sodium nirwaza pressure okuguma hamwe utarukozesa mubiri utarukora exercise icyo nacyo basa kureta pressure okwirarekerera muntu okuguma tabokeiri umuntu narara nareba bushesha stress icyo nacyo kishangira ngo nikireta ubuwire bwa pressure kandi shukari ite kunywa mchai ite konjera mchai wa shukari wajitumunga ukagira uti izengaro n'umushango watamugamba hatwo kwe kugenda yazo misiye shagama hate shagama ibagama yekwatarankahi hato mutuma kudisindika yekarabamo nukosamana mingi pressure giraki etemba then hari secondary hypertension hate jona ningamba hari essential secondary umuntu nagira secondary hypertension yagira nko burwira umunsugo hata abantu aburwira w'insugo ari insugo zo kushangaza mu ko buzimba buri ko rwizi kikwita polycystic kidney ababona bono bakira kugira uburwira bwaci bwa pressure aha abantu abushanga insugo zarimo kugigenda aho kugera chronic kidney disease ni kidney failure abona bono barwara uburwira bwa pressure umwigo aho iki kintu cyahe kikwita thyroid gland ikizimba kikakora umwigo abagoita hati hagubu bazo gukorwa iki kintu kikora goita echo kwita thyroid hormones haza kuba bwinje uretere misi yafunda umuntu arwara pressure then arabantu arahakacweka ko mubiri twinizina ryo nyankore kari hamuto gw'insugu tweta adrenal gland hata koko katuyamba kaje cakanga ukubura kugacumura kintu bazo ukakora haza aho umuntu abo kugenda bakakaza makazimbo umukacweka ko adrenal gland haza makazimba haza kakakora ububazo bwinji ukuri telemisi yafunda haza akazimba ko tweta pheochromocytoma mwindi twinizina ryo nyankore ukana akazimba kakari mu adrenal gland saza abanta mabacha kugwacumura agira ati mwatongana gwa hansi pressure zatemba tetema you know pressure zitemba mutuma guhurana yagerekenaga yashemera mnonga baba bine pheochromocytoma hata nayo ne leta pressure then abantu abo kushanga ngo umusigo wabo umuhango gukuyiheshaga mu matama gutweta ayota gukesaba nushango bakagutahina tabagukoma hitweta coarctation of the aorta gufunda hato mutuma kusindikeshaga mahi higusingerera n'ingubito yago umuhanda gukafunda hati jona yeba pressure za so hati ebyebyo niyo binte bikwasa kureta pressure konka nawe pressure ari kureta embazi y'abantu bakomera hati nk'embazi yefumbi imbazi yefumbi umuntu nomera bwa dexo bwa prednisolone noje hamu pressure twegeta Cushing syndrome umuntu nahango hagira ibango nkaha ashengungu agira amazumura mingi agomoka anyunyuka hati yari kumishana atakindi nyasha naba nk'abachina abachina mu bato bagira nyasha so hati prednisolone neji nyunyute jimaraho then hati agira pressure agira na shukari then arhuna n'indijo mbazi ikubasa kushanga umuntu yaje ukozesa nabwe kamuletera pressure kandi abamwe baro echene liver echene kuchukurwara ino kuchuiza chikazibira ensugu haze ensugu zine mu minzani eri kutegeka pressure ayo ndwara itweta hepatorenal syndrome hati nk'abasinzi
eventually baza kuzumva cha Abraham abamwe babanza bafune hepatorenal syndrome aho ko ikindi cya cyankaranya n'insugo za cyankarana pressure ya dirasi so pressure nibasa kuri twe ibintu byo nibe twagambaho kunka echamani okutukutura then aho pressure kugumuchika ukashanga chikachona aho pressure ekubaje ukashanga mwine munshonga zanyu emomwo mwine makarande muri aba pressure konka karandako nakabakine kufune kijumusa kandi kijumusa echo umuntu bare mnonga Dr. Wenshonga yobwire ujirize kandi abura kabiro tubanze tukomaha ntijagarukana neshweka turugamba ahabonero ubukwatagene na n'uburiro bwo pressure irikubiri higuru na pressure irikubiri hansi kandi umuntu no kuyakubasa kutunga ubujanje babare mnonga muri bwatari wese twinekere cyo rakabiroru ndwara ya pressure ni impango mnonga kandi Dr. Nibinji mnonge byakwenda kutugambiraho konka Wenshonga yobwire Dr. Sharifu tuzagaraka wikeri kwija konko muri bwatari wese no kujanga tugamba buriro bwa pressure kutemba kana pressure kushanga ngo yaza higuru kandi kurugero ko mushaho yakushoborera no kugira ngo wiro bwinje emiturire yitu niye taho uburiro buto kugira ngo uburiro buno butura ku rugamo kuzandijo kureka emiturire yitu program mushaho wawe nabandi Olivia Kamsime umhereza kandi kucibwa hishitongore icya National Medical Stores reka kandi tugarike weekend kwija turukondesereza aha tugambaho Elizo program mushaho wawe yabane kucibwaho National Medical Stores.